Mağarsın o. Gol Dukan, sen Instagram'da masqara bo'lsan. Instagram'da yuzlagan. Açsan короче. Açqanның бәрі тышып жатыр ғой, болттың басына, бәрі тышып жатыр. Жаңа 5 минут бойының алдын фанат болған адам риск алып кетті, тышып жатыр да басына, сындырып жатыр, баланы сындырмаңдар, оны сындырма, тышпа басына, күлмеңдер. Наоборот, кішкене поддержка беріп жүрсіңдер, дайындалады. Тағы 1-2 бой жасайды, отады, уақыт берем оғаншы, дайындалып, бой жасауымыз керек. Бұны қазір сындырып, бізде сондай ойын, ұтып келедесің, ұтылып қаласың, сен сындырып бастайды, күледі үстіңе, ой, сен андайсың, сен мұндайсың, клоунсың. Наоборот, достар, жарайды, давай, ұтам деп шықты, ұтылам деп шыққан жоқ. Шықты, болмай қалды. Ладно, давай, поддержка, давай, стеш, ерге онды ұту керек деп. Наоборот, заряжать етіндерші баланы, сынып қалмасын, төгілсейік. Жақсы вариантта мағаншы, түрі бәрі мынандай, ұрғанғашы. Ұрып алатын бала, сындырмаңдар баланы. Дайындалсын, шықсын, маған шықсын. Оны аккуратно, дүк, құлатып ап, дәдәдік. Дайындаңдар баланы, дайындаңдар, бәрін жабылып тұрып дайындап маған атқыңдаршы. O'tadigan UFC, Octagon Liga va barcha MMA janglarini jonli efir Telegram kanalimizda qilamiz. Shu bilan birga janglarga prognozlar ham shu Telegram kanalida bo'lib o'tadi. Hatto o'tganingizdan so'ng 5 milliongacha bonuslar beriladi. Описаниедagi Telegram kanalimizga o'tib olamiz, barcha jonli efir janglari shu yerda. Uka, tabrik, kam gapirib, lekin ishini bilib qiladigan sportchi. Yutganda ham, yutqizganda ham bir xil gapirishni o'rganinglar. Yutganda karillab, yutqizganda suvga tushgan mushukdek bo'lib qolmasdan. Ko'zlaringizni ochinglar, kimni qo'llab-quvvatlashni bilinglar. Gapirishni hamma biladi. Nursulton Ro'ziboyev katta ehtimol bilan bu gaplarni Goldga tegishtirib yozgan. Do'stlar, yakshanba kuni Humo Arenada Jasku Koach ochgan yangi Mangu ligasida janglar bo'lib o'tadi. Ramazon Temirov UFC jangchisi Azat Maksum bilan kurash olib boradi va haqiqiy MMA jangchilarini shu kartda ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Sizlarga bu janglar qiziqmi? Keyingi videolar shu haqida bo'lsinmi? Fikringizni yozib qoldiring. Agar sizga Mangu ligasi qiziq bo'lsa, kommentariyada Mangu deb yozib qoldiring. Konferensiyalar, face to face va barcha yangiliklarni YouTube ga qo'yib boraman. Albatta, jangni yakshanba kuni soat 18:00 da Telegram kanalimizda jonli efir qilaman. Sizga qiziq bo'lsa, aynan 7-fevral kuni Humo Arenaga borib, bu yerda vlog va jangchilar bilan savol-javoblar ham qilamiz. Mehmon UFC jangchilari Shara Bullet, Miktibek O'ralbay, Nurullo Aliyev, Nursulton Ro'ziboyev va boshqa mashhur jangchilar. Александр. Как самое чувство? Алхамдулилlah. Нормально. Да. Как приехал? Приехал хорошо. Как подготовка? Нормально, брат. Да. На завтра готов? На 6, на 7? Да, конечно. Всех приветствую, ассаламу алейкум. Скоро мой пиратский корабль пришвартуется на берегах Ташкента в Узбекистане. Ждите. Я буду специальным гостем Лиги Мангу. Турнир пройдет на Хумо Арена. Всех жду, всех обнимаю, люблю. Скоро увидимся. Это будет мощно.